Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arkimang, leje ke fai sabi da yuya adeya i programa i waka komiti yu dewe kai Wiki. Asama je chayen komiti yu na Robbie Dadu Amain. We sene wa odi gelande konde masa. Tuk taki konde masa ba gamang ede kabiting basia anga foluku umang mang yonku gandi. So we sende wang odi tu gidengi ba ala fuvi na ala pupsa na pedende ala de sama de ariki we sende odi gyo artiri ke fawe taki mu abonne tawe kidi pasa sama taki di akisha program mamdingo lukwa kan mada temme ken kabada mu pating di abonner da ye kishen ala de sama di lasi wan sama fudeng we kepina anaukaba feite tam nobitaki wani akaba anaukaba solanga libi sama libi anaukaba te sama di janga suwa bulu odi ala de pede aliki ma ala de sama de gibulai den die bele kakyo giwa hala we taki den odi we wisi kaki digiden arkima wiki di pasa wasama di laptop bon belmi ni ataki sana pukusu nemtaki pukusu na fe musu isi we kayen taku fo en usapita kita taku fo chobo isi ataki aikaka poligado faisha is don dia e dai de ataki aikaka poligado fesi wisi wasi isi don ka ke datia kakada nensevi akaka ikaiko dos na pukusu ne na fe musu mambe taki tingi fo mano dat me be bodul mbio bok mbio anya sem programa asem momende mbio taki wansanu fo tingi fo isi ne mitaki pukusu na tingi fo ne pukusu na flermeis taku fo arkima sawodu asandi wodu okodingi wa mfu wata aliki wa poku da kwa iba Tatu kude mesa
Arkiman, dede soto ansa mafi, skutu hori a bureau. Biala fase na futa ki a bureau wane hori kan du ansani, skutu kisi. You can go roof de reclaim you, then kisi you. Dus na ala fase. Maar voor meke makkelijk, zolang als skutu hori you, dat je chai go a bureau. Asani de kai stand houden den dat wo bundle de one tate maar disi wo dat de chai go a bureau. Zolang ai go a bureau, dat de anu voor een skutu, den skutu. Dat je doe sama die voor den skutu yo komeke a proces verbal, yo verhoor you. Acties aan voor saidu. Dat de hori te wan pisi kabang ai ni isi ja sende igwa usu. Dan atasani. Dat wan onder spectrum voor een inspecteur. Meestal dan abia abofukte voor een hulpofficier. Da hulpofficier dat die a parket ja bia de dus lindo officier. Den sama de voor volk sama officier. De ja bi piket dienst wacht. Da onder hulpofficier de a bigi man voor school, da inspecteur onder school inspecteur. Da o make contact aan a parket. Wan officier voor parket. Da de otaki so isaidu. Da officier de fafende en fanodu. Da o gi opdracht voor hoor you. Taki de amusin de igwa oso. Dem hoor you. Da i problem begin kaba. Bikaya ma komo tomo taki yo we freya oso. En zolang a moment dat ik kon, dan a woko no de ni anu voor officier. En meestal a officier de ni gi via hulpofficier en inspecteur van onder een inspecteur die opdracht voor hoor you. Dat binnen 1 wiki, temtaki 1 wiki de na 1 wiki kan de die day dat de moet jij gwa parket. En te de jij gwa parket, de jij gwa officier de. Arkibum, dat de jij gwa parket. If you gwa parket ni parket lusu you, da akaba. De je taki fa akaba. Dat wan taki a officier lukwa dossier. Als je taki reden nu de fa holy you, da is sendi gwa usu. Maar somen sama, e denki taki sani kan pasa iti akang, arkip mun sa iti akang. E fu den hoor you taki bijvoorbeeld die be fufu, ni ende sendi gwa usu, ni akon blijk taki, asem moment de be duan ta sani di skoto abe sabi, da de abi rek de ko hori baka. Ondanks bene di de gwa parket lusu you, i duan ta sani, da de mafuna wanyu sani do, da parket na skoto na i konte keimo. Do se fuansa mafi den hori en, nende lusu bene 3 day,
Agua rectrete o poloka stap. Nende luswen. Da sama muko koli mo taki de hori mbaka funa watanyu sani dins konfende. Da we kon okay. Da fia lusu efa officier no lusu yu da o sende igona wan rector commissaris. Na sefi de idio igwa parket a officier luku a lusu yu ikaba fia do tasani. A officier no ana lusu yu alukota kun asani ya mi o sende igona a rector commissaris mi kate kwa baslese. A rector commissaris na wan rector ma moment dat ja sido akutu na wan voorgele rector commissaris. Da sefi de sende igwa rector commissaris. Da fu sende igwa rector commissaris ma officier fende taki asan di jamaya du misini ya rector commissaris. Nya rector commissaris lusu yu da officier kan go in beroep. Da officier kan go in beroep. You see? Yeke da ar officier sefi kan go in beroep. Daarom meke je si son sani de a officier sende igwa usu. Nee, a rector commissaris sende igwa usu. Maar a officier teka hoger beroep dat ne na luswete. Want binnen 3 dagen a zaak fi mu gwa hoger beroep. Omdat a officier vindt taki reden de fa holiete. Maar digo na rector commissaris, a rector commissaris taki no asania mina holia mamo. Da je kas gwa usu. En if a rector a officier ne kai OM ai wo OM. If a no teka hoger beroep binnen 3 dagen. Maar soms na binnen 3 dagen, a 7 dagen. Dia ye taki dus abia ruimte voor binnen 3 dagen. A moment dia ye taki rector commissaris sende igwa usu. Tamafi mama a teka hoger beroep. Daarom meke yo ye ne taki rector commissaris sende igwa usu. Maar je no mag gwa usu want a zaak fi igwa in hoger beroep. Omdat a officier teka hoger beroep. Okay. En if no was ani pasan ya officier ni a rector commissaris sende igwa usu. Da akaba. OM no teka hoger beroep. Rector commissaris sende igwa usu. Maar na sevi san dim belefi uit. If una wanyo sani dat de nai kai mo. Maar funa wanta sani dubaka. Bijvoorbeeld i bego fufu. Maar diabi camera beeld te taki na you. Maar baka dat ni camera beeld kon. Dat de kan gewoon hori baka maar funa nyu sani kon. Na nya sevi sani dat de nei hori mo da kaba. Da lo asia sama fu di do gyangeng e jopap taki skoutu disi rector disi ana e pimo wan de sika taki next en a wet de taki max staff wan sama fu fa service an tulezi fa service an yaudu. Okay, da ukabanga apiside. Da de ogwe forlengi yu ya komoto en e fa sagwa rector no kaba apisi fu parket kaba. Da bene wan aantal yu dei. Maar dat je au frutum si fu kisha wale. Dat je a sako gwa rector bika. Officier no lusu yu. Rector commissaris no lusu yu. A sako officier baka. Dat de verlengte wan pisi. Dat de vitaki. Da officier oche a sak no gwa rector. Au taki luku no. A komoto a parket. No a sak dia wan rector. Dat je chai gwa rector. En na sama de chai gwa rector na wan officier. En na officier na OM. Dat te gwa kutu. Dat want tusa ni pasa dape. Efu zolang je voorlopig vrijstelling. Dat want ik zaak door rector kaba. Da rector olukwa zaak fi. Da ya fukato taki. A officier taki da rector luku da taki. Hey. Asani jamaya du. Mi osonde voorlopig gwa usu.
Mandat wan taki. Asani isaka kabaite. Mas faide tana de rede saide de kasani igwausu. Ye siki. A rector. E twijfel. Na bewijs de leveren. No voor bewijs nodig. Dan onder voorwaarden. Da rector is in igwausu. Sana de voorwaarden. Taki je no ala setting. Imu de. Imu sukon. Ta wantu. If de vluchtgevaar die je kan vluchten, dat je tiki paspoort. Hoe emme vordere paspoort fee. Maar in de meeste gevallen, ja, bien niet in kaba. Ja, sama de voorlopige vrijstelling. If na wanyu sania do, da igwa kutu te de na ihori mo. Maar voor na wan kuta ki bijvoorbeeld, a boko wausu, maar die den be kwape, camera beeld da be dia duanta sani, da de hori mbaka. Maar voor na wanyu sani no komo. Da so sama. Imala ja vrij voeten. Meestal. Ja rector lezen staf. Die onvoorwaardelijk of voorwaardelijk. Dat is zoals maar. Hij kiest voorwaardelijk. Dat je no. Attendia bet dube so twing. Da letje ke ayude abe koten staf kabada na afu komo. A afi. You see. A de tapen vrije voeten. En mi alumbe hebben een mooi voorbeeld. De poe boy a rector dat je voorlopig in vrijstelling. Omdat dat abbewijs bezwak. Sang skets mi verbazing. Ta baka wamu dingwa kutum shaboy de baka. Den so akwa akonsko tu chayen kontak saidu. A duan tasani. Mana sefi san diabedu mo bika san diabedu de. Ne so tu baka. Mana fa fosi san diabedu. Bika fu dati mi de sike taki. Diabi o kishemo. Mana wantasa ni adu. Dus, iluswa parket. Asak fi. Bijna, ikantaki. De nou kon teke mofu na wanyo sanido. Rector commissaris lusuyu. O MKT hoger beroep. Maar van pisi de pasa. Bijna. De nou kon teke mofu na wanyo sanido. Igwa rector. Voorlopig in vrijstelling. En voor nou wanyo sanido. De voorlopig de poti a vrije voeten. I magwea osu. 99,9% scoren na ikaimo. E voor nou wanyo sanido. Dus, if we sama duansa yanga ine agwa parket ne de luswen. Dan ya mun ligate tak disi dati. A rapport en a dossier swak. Of no for bewijs no de. Daarom make de luswen. If we no begrijpen, if we de duidelijk sabi mi nummer, app me, make hem lekker uit mobo. Kan de nia lekker king eke famo de. Arkiman faudeya na ala sama sabi wansani. Na ala sama kwekini enfasi. Arkiman saima ofi da kweki yu anga dati eteke. Asoye go te kon bigi en na desan dedo. On dat a wiki di pasa umbe kon umbe taku antusani. Ma desan de na ima ofi da ileliu. Bika kweki adi amamawo wang. Kweki adina dadawo wang. Na aladin tumai kweki. En bus konde dan asodembe kweki. Konde social control bede.
Dan mi be denk mi sabiete. Piki boy te we gwe kon. Da is de meisje. E lobby de. Maar atende. Na ya biabi money fugi meisje. Na tazani. Nembe go fisi one day. Go fisi ne inkisi one to no ya. Ne wa meisje akisimita yo. Gi wan tu fisi no. Ntak boy. E fungi a fisi. Da imu gi wan tazani. Na ogi fisi fu soso. Nyata ki a gim mi ogi a fisi. Mi ogi. Ni a gim gi a fisi. Baka today, one today, baka nengo sukusani. Bika nyaku ni nyai pai kuli pai man. Ni a meisje de tag. Ope. Nem taki buabu mi o foi. Bika nyam visi fu so dam no fin the next. Adimi ye. Ope. Ba ya un pe. Visiwation pe. Sama munya you fisani. Na uma sama munya mi no. A visiwasi. Sama munya mi. Pe fu taki yo for mi. Pe fu. Asoma be pende snel. HSC. Na uma kande na uma fisi mugino. Fosi fende no. Nimde ding ni a hi fisi sani de kaba. Arki man fayu kweki yu piki. Arki man fayu kweki yu piki. Mimma bede ekere wan sluiter post gimi. A kai mi tia piki. Kai mimi aminen. En wale isi nyai bori nyene mtaki da mimma saidai na igimi nyataki boy sensi you de kai manenge en sensi yanking abibo pada you di me bori mina igiyu nemtaki ataki temi guado mina ibori gi daro meke ibesi alo asifo asani sutimi aigi aden safi e bori dadimi taki am nabi diyali nya sabi sani bum noitimi madwen boria guamuno suda bori ataigi mi adaro meke taki faide ya noitu wow mamu bori menstrue da bori nyangi ya munyang muno su nyang yuna man nenge at nem ntaki ma desa ma fu foto to ataki desa te ya sabi wasan dia sabi ya idede fien ma imude for sector wa yon kuman no kaide ala dei ala mun ala yu aini kuku andes ye shado eke uman mana manenge bikafu na uman a musu guado wan leisi da mi deki mi takien namo weke busi kondesa masama idwen mi na ipui fu ya dwen bika ala sama na itekelele ya wan masami maleri mi adatia taigi mi da ye sari tu taki busi konde manenge na date de ye ligei anga uma fosu taki tiasiki amubori tawa uma naigwa nye isikasi matedia komo weina da na ala dei ye go baya ya anyenya fa yampanesi de ye bayen bika yampanesi naigwa sikimbusi ta uma sama naigwa sikimbusi brasho man Portugishu man naigwa sikimbusi na satu wi afi kawa waigwa sikimbusi
Bikafu de begwas kimbusi noiti be kan fika chobo fiosu da ibaka genda igonya chobo fustati. Da bete ibe nyang a chobo fiosu da isabisa ye nyang. Tati mi mata igimi. Ataigi mi tutaki baya watabaya baya o faide ya. Imain mutanga ya yosu mayamugo tanga main yosu. Ntaki fami otanga main fami main otanga mi. Ataki sabi fami main otanga i te yuma meke imai okowasi yuma faya wata. Mayosi taki ni ange o mayo ko ipai na okong. Mai mayo kong. Asoi mayo di ayosu. Fi mai siki amugwadata ayosu yosu au kwa yosu. Ma fufika yosu fugotanga mai agofia. Atarom meke mima pobida bego yaki wa nefien sapi kifien pu biabe diang ya man ne mausu. Bakadati afro ma komoto kon begi mi taigi mi matgan tangi. Taki mi mbe shende mi abe sabi fafu yakien. Man be deki taki kiabe demo. Ma kiadete ma kantangi fiye. Tidina dei. Ade koni di agimi. Angadi mi mwaka. Mi magwasi ko gimi diploma. Gwasi ko gimi diploma. Ma sa tai gimi. Angimi woko. Ala samabi in kulturu. Ala nashabi fien. A Bible taki. Mina igi fi nyang. Ye teke da iluku. Da liu ati. Da ikeli sefi. Da nyang. Bala amai robi dadu. Naita igi sa imudu. Ma mi sabi for mi. Ma enek sam anti. Na laidi simegi. Taki sidon denki. Bika wi na mang nenge. Arkimang 6 juni 1944 de geallieerde Canada de konde Amerika anga umetata Engeland fal wan PC in Frankrijk Normandië fu bevrijd omdat Duitsi bezet Frankrijk. En na voorpositie peden be mando fu feti naar Normandië. En de meke landing aan een vliegtuig, de slag van Normandië, het duurt 100 dagen. Dunsu sama dede vooral fancy man. En Amerikaan su dat jou anga su dat Canada su dat dede. Er stebe tanga. Terwijl de feti voor bevrijd West-Europa, de Sovjet-Unie heeft feti naar Taja naar Duitsland toe, naar Oost-Europa. Normandië. Tidena dei den potien tapu UNESCO lijst. Erfgoed. Arkimang u gan sama feti. En tewe taki feti, Eerste Tweede Wereldoorlog, na wetiman. Dus wetiman no moko taigi taki baka man, no lobi baka man. De feti voor den belang. Normandië, die day, bevrijd, voor daaruit, den bevrijd Frankrijk, omdat Duitsland bezet Frankrijk, de feti, en van daaruit, de trek go feti aan de Duitsland, en de winnie, en de geallieerde winnie de Duitsland. Tweede Wereldoorlog. Arkimang, dat die na day, dat we luku, dat we taki ubulu sevi fadon. Ubulu fadon, die na day da absani dati Normandia slag Normandia de poteni UNESCO wereldgoedheid. Dat want taki de zeker gansani. Bika wetimang
feti anga weti man ki den sefi fu befrei den sefi. We busi konde sama wa feti anga usefi fu befrei usefi. U feti anga foto sama weti baka fu befrei usefi. Da de oko taigi taki nenge no lobi nenge. Den giwanga papa, den giwanga meliki. The meliki is hot for Ellen. Melek la da komplek taki meliki abu. Tekia kau meliki da we gidem kifu da we banda gidem. Tiki kau meliki da na kau piking da wo denke ke kau. Arkiman wetiman ki wetiman ni na day to day. Ni desi ke dansa ni UNESCO. The slag bij Normandia. We no fetianga usefi. Ondelen wabi usani ma fetianga wetiaiman. Bao ai. Ne ubo afraid. Sonde goni. Anga koni du komoto na Afrikan. Ne wabi a busi. Ne wabi a liba. Ne ugansa ma. Bululong. Tide na dei. Ashi weshe waishe ka wa warde sani. We leria geschiedenis. Piet Hein was geweld. Abe kwa gewoon zero over. Den du fu poti dia baka. We dia wija. Di dem sama be feti yang dia wija. Teke mi a wija. No fu sama sianga wija. Ai gogo dede. De tete di dem be te dia diana fu feti ti defi teyen yu ni e wisi. Torwela tawang diang in bau lebi tete ni ana. De sani fu wa isi demo. We see them waardeloos abusi. We see abusi corruptie. We seria abusi. We seria liba. Fischie dede. Fisi na dede somar. Benen na tatu be ponsu da fisi be dede. Da tede be dede. Da ube go teke de da ube meki a folonto. Ayu makonde fam dem nya folonto mo ipisama. Vooral den gata fisi pa ya afolonto. Te dem be ponsu te kombaka di wan tu wiki da head dorp sume we bori afolonto. Nendi dede ya manyande. Da teke no wasabi san Joyce na saniete. Wasabiete. Useli ubusi. Unabia wa idenki mo sama mapansa bedu. Wa idenki mo sa ganda ingenga ne sama bedu. Wa idenki mo sa kofi anga ne sama bedu. Johanna met een stepman schreef over Johanna. Hij schreef over een feti voor de guerrilla. Guerrilla oorlog na nenge buskonde mo komitleri guerrilla oorlog. Dem Normandia de fianga parachute. Meke ufe anga sade no bemansi. Ufe anga sade no mansi. U meke boto. Wakata puliba son de boto. Dem biabi sipi no de. Satu wiyo kanisi. Waka liba tapu. Aba liba. Teke matoko toko. Kotyopo. Bakisimaka. Sonde hou. Sonde goni. Tide na day. Wa is de waarde voor de sandemo. Tide na day. U teke den gansa mafune. U towe den. U spitia den tapu. Bika fu wabedu dati. Da no chubo mafege te fu sade den dugiwi. Atke mami we take na mo we sudo yada we de. U no eba sefa sani yon. Normandia den besabi pede go. Den ben guard Normandia bevrijd. Europa, West-Europa, terwijl Rusland heeft het in de Sovjet-Unie. Dofu vidi abe sabi pewego. Na dei na pandi bana nyalong. Lowe man bana. Lonso di angi. Di abe meke boto. Anga insi. Ma toku den feti. Ni tide na day ni wasabi de waarde voor de san mo. Tide na day ni wa shake next mo. Tide na day ni nothing for mo.
Opoi mofu taigi mi take te iman siki e boli nyangen. Te iman siki, te yu siki e boli nyangi iman. Te siki ina idu next mo, te meke piki ya wasifa ya watamo. Ya ipu piki adomo. Ya ibai teke dia tutumo. Masigi ya piki fa digia daro meke nunu wasifane piki fo ya bistoi pino. Piki po. Fosha sandia bede. Fosha sandia bede. No we fo smala. Uma ama meke. Bika bekan saps plak. Yere no. Ome o parasi bedo a benerat. Tiki a pai tiki. Kwinsha ama meke kwinsha kamisa watafa ma dingi wollo. Nunu na ga o parasi. Te bekan sani miti. De blipi nga pai tiki a yopo direct. Ala de sande utowe. Ala de sande utowe. Mi ataki wam on tuwe kalie. Ma musabi taki de sande de. Sama ube sabi stoipi. On stoipi. Mi sabi wan frau. Ai pousa ma sikyo nois fu stoipi. Desandio lasi. Tire na sotu tablet na omen disi. Na omen dati. E fasan na iwo komo wala ba. Tapu tapa ukude na tamenkaya. Wan ba de fami fumide. Kewal. Naki wan shot. Ma ya wakti fadede. Bikade na iweki de sama. Ma fa so isolanga isa ifi lau. Kuao. Ubiabi den sanide. Mati de ufegede den. Sa we do, we makes power king. Ye luku sa mai make power king anga umesani ye dingi. Vergeef boy. Da jij do 25 da blokbo. Da je we leita kia ko kisi na koi kisi. Na seka sevi. Da chamai do 60 70 kiaro na jing. Da ye jalo swange. Ala de ude jaba mioso. Ala de ude Kiev yoso. De giti bana fudu benyang. Wasabi demo. Meko daigwe baka. Na meko wo peube bigion. Sa de gansa ma fu bedugyu. Nuku fa de weti man. E wade dufude. Na dunsu ndo sama dede. Fu be fright Europa. Weti anga weti feti. Wina baka anga weti feti. Da toku ya sabia warda. Toku no sabia warda. Robia mayang programa wiki. Gadu giweng. Asefi uya. Udia ibaka. Wiki na wan programa de kona yunanga meester Robbie Amain. Alla fode oko na neti. Wiki.